fulfale Mateo. Tau te fia whaita wina le whai upu mua i le whai upu e luas fulu maritasi. Whai si umi o le whai tau wale nā. Ia ala nātou whaita wina atoa i le neitai au. Ma tātou mafo whaua e tu sai ma le mamanu whaatus tu singa Mateo. Ia su e lau tu ispa ia. Whai mai a mene pa o iai. Whai tau. O ia o na pō wala ngona i le tupu he rota le tala ia Yesu. O na whai atu le o ia na au auna. O Ioane le papatiso le nā. Wa tū mai o ia i e waoti. O le mefo i lea ua whai ai ma vā benga ia. A wana pu e he rota ia Ioane. Ua fusi fo ia te ia. Ma tuu ina atu o ia i le whale pui pui. Ona o Herotia le a vā Filipo lo na uso. A wana whai atu Ioane ia te ia. E sā ona whai o ia ma ua vā. Wa ia fia fasioti ia te ia. A ua manatu i le motu o tangata. A wālo lato ta ofi o le profeta ia. Wa o ina whai le wha manatunga o le aso na wha nauma iai Herota. Na saa i o lato luma le tamateine a Herotia. Na ia wha fia fo i a Herota. O le mele na ia matua whai atu ai ia te ia male au ngani na te avatu ia te ia se mea na te ole mai ai. A o ia ua wha o soina e lona tina. Ua whai atu. Ia e au mai I nei ia te au le ulu o Ioane le papatiso I se tānoa. Ona ti ngā I leo le tupu. A ona o le au ngani. Ma e ua tā o oto I a ai whatasi mai ia. Wa ia poloa I atu e abatua. Ona awina atu ai lea e ia se tasi. Wa vavae mai le ulu o Ioane I le whale pui pui. Ona au mai ai lea o lona ulu I le tānoa. Wa abane I le teine. Wa na ave ina atu fo I lona tina. Ona wane I lea o na soo wa ave le tino. Wa tanuai. Wa lato wo mai foi. Ma tau mai ia Yesu. Wa whaafufonga ia Yesu. Ona baliu e se ai lea o ia I lea mea I le vaa I le mea tu ufua wa na o ia. Wa whaalongo ai le motu o tangata. Na lato muli atu ai lea ia te ia. Wa ui a uta mai a ai. Wa maliu atu Yesu. Wa na sila fia le motu o tangata e to tele. Ona muti vale ai leo lo na lofa ia te ilato. Wa wha malo lofo ia o lato mai. Wa o ilea fiafi. Ona o mai ai leo na soo ia te ia. Wa wha pea mai. O le mea tu ufua le nei. Wa leva fo I le aso. Ia e tu ina atu le motu o tangata. Ina ia lato wo ia ai e whatau ni mea ai ma lato. A ua whetala i atu Yesu ia te I lato. E lea o ngā o na lato wo. Ia o tau avane ni mea lato te ai ai. O na lato whai mai ai lea ia te ia. E lea ini a tātou mea I nei. Ua nao a reto e 5 ngafua mai a e 2 lau. O whetala I atu o ia. Au maia I nei ia tea. O na whetala I atu ai le o ia I le moto tangata ia lato ta o oto I le mutia. O na tanga o le o ia I a reto e 5 ngafua mai a e 2 lau. Ua tepa I le langi. Ua whawhitai. Ua ia tofi fo I a reto. Ma abatu I le au soo. O na abatu ai lea I le au soo I le motu o tangata. O na a ai ai leo I lato umalava. Ua maa ona. Ua lato fue fo I toe ainga. Ua tutumu ai ato e se fulu malelua. O I lato fo I na a ai pe 5 ngafe o tane. A e le I whaitaulia fafine matamaiti.
Lo mātou atua, lo mātou tamā ia Yesu Keriso. O lea tua whitalai oi, o lo mātou wola, o lo mātou whalongo malangona o se uwhonga. Na e whamanatu I lo nue alei a Mose. Na e taitaina I lantou I la vao. Ma e whawhangaina ina ia malatou manatua e le na o mea ai ola I le tangata o fionga e tulei mai o whawhonga. O le tatalo le atua I le ai se tasi e malamalama ma ai le lei ia o fionga e au noa ma le mea lofa o le mawhau whaleanganga. E ala le ngā luenga leanganga pa I. O le tatalo lea mo I mātou umai lo mātou loto I whale le nei tai au. Le tino Keriso I lātou o mātou wholau whatasi nei o onanga lo mātou atua ina ia langona ia I mātou umalo whetalai mai e ala le nei vaenga o ua fionga pa I. Ufi mai le valea o le mea whainga luenga I le atamai o oe I le suafo Yesu. Amen. Yesu le taula inga. Tatou tū pe a whai wha upo le tatou tū wha whale lotu o le. Tatou woolo I leo sae wha manatu ele wha manatunga. Ia seu lo le la o le wa. Mai le la afa tatou te wholau I le malosi o le fionga le atua. Ia le tatou wholau le la whala o le. Malu ma tatou whalongo ma tatou toi manatu natu. E ngā luenga lo tatou ri. O ana saunoanga o loo ta iala I pe tatou le neia sa o le whaamanatunga. I au tau whaia le mele nei whaamanatunga I a tau. Lala le a Yesu. Na le whamoe moe o le tatou wola o leo langa I le sa taulo. A leo langa o le sa taulo e whaasino I le na tautau I le sa taulo. Hallelujah. Ai se e te alofa I lau ama o le whasinonga o Yesu le mafuanga. Ai se e te ngā wae I lau tane o Yesu le whasinonga I a Yesu. Ai se e te alofa I mai o stau langa mo lau whanau ma lau ainga whasinonga le tangata o le sātauro Yesu. Ai se e ama I o tau le whanau ma usi sai o tau mātua I le whale o le whasinonga Yesu. Ai se a tātou te ola whe alo whani ei ma ola whe oe oe a ingo le tua whasinonga Yesu. Ai se a te onga langa le lei ai. Ai se a te lima foa ai whasinonga Yesu. Ai se a te le tau ia tua le leanga I le leanga Yesu. Ai se a te ola wha maoni ai. Ai se a te ola wha mawalalo ai. Ai se a le wha vai ai oe ona o mea watu tupo le olanga Yesu. Ai se a le amatanga fau o le sa valinga wha le wha tua o Yesu. Tātou te le ola mo se sistema. We are not living for a system. Lo tātou ola ia Yesu malana taitainga. Tātou te le ola mo se tāpua inga. Tau te ola e tāpua ia Yesu. Tātou te le ola mo se whapotu putonga o tangata. Tau te ola mo Yesu malona afio anga I le anganga. Ole amatanga. Ole o ngā tutonu, ole I unga o tātou o langa, Jesus. The beginning, the continuation, the ending of our life is Jesus. Ole loloto lea ma le alualu mamao le ngalu o saunoanga lo tātou o li I autou whaia le mele nei ma whaamanatunga e le na sa sauninga e ai le areto ma inu le waina ma tātou o whai le me tau te loto iai. It's a reminder of who we are and what we are in this life
in our relationship with our Lord Jesus Christ. Hallelujah. It's all about Jesus. Hallelujah. Ai ua tātou iloina mai le tele o tausanga o le tātou wola i le sa tauro e iai lava teimi e tuta ia i le whalonga. Iai le teimi tātou te whitaia iai ma mea onga onga e so soa ai lo loto ma lo loto. Se mea na tenga usia le la afa o le vaa ma leilo ai folau le teimi o le sou. Se mea e pau ai lo loto ma e matua whanoa no ai. Se mea e whawaiwai ai oi. Se mea e pōliuli. O teimi e wholinga mai ai ua whaia ina le ami o tonu ai manu ma lo le ami o leanga. Mai matangi angi yangi i te tonu o le tātou wa tunui teimi o tuana i atu. Wholinga mai ua manu ma lo le pio pio. Ai whaia ina le whai mesa. Wholinga mai ua manu ma lo whamasinonga le tonu. Ai tulolo le whamasinonga ma le ami o tonu. Ai leo se me whate i ai tātou. Na fola le lei mai lava Yesu e whape na folinga o le ngalue ina whaawau o lona ma lo i le teimi o le vā o lona urua i a fio mai ma lona toe a fio whalua mai o le mamanu tusi tusia le na mateo i le vaenga le tatu fitawina alis fulfa na matau lumat o lo fola mai e mateo le tala i fata oto o lona ma lo fata oto lo faata mai e le atare na engalue ina whawau le malo le atua lo wola whatangata o le atua i le ainga le nu le ngaluenga le malo so se mea tātou te whaia e wholinga mai e alu alu malosi ngaluenga le pōri uri ai u whaititia le manu malo le ngaluenga o le malo le atua le winga nao whata oto tātou whaitau ai o le whalafola le mele a tau te leitana roa le tātou whaitau teimo le te ena e fola mai e su le tala lea o le fesili whawhere malo le atua le teimi leu tātou iei fola lo whata oto lulu saito ma le whao ele ele iei tolu ele ele le malo ai le tala o le malo na le tasi la male ele na manu maloina ele le awarakele le papa le le mau kui malo le amio leanga folinga malo ala le pauliuli le ai ma sesi na no foi le fionga le tua ma Yesu that's reality la le tau o ma fata oto nai ma tapu su tolu na o me fa pula me foi atuai so ai ma le tala Yesu o aso ye tātou te iai tupulu ai le saito ma le titania so se mea lama ngā ioi ai mea le atua ngā ioi ai fo i ma le lima o ki Apollo so se mea iei tangata o le atua e fia i le atua i ai fo i lava ma tangata fo liga fia i le atua ai leo ni tangata o le atua tau te whalongo ai e pia te teimi leu tatu i nei Samoa ua pe pese uma tangata i le atua whawhita au le i roa le leia i Yesu le pese le saito ma le pese le titania ai pe pese uma lava i le atua Alleluia Famale tala Yesu o teimi u tatu i ai e tupu tele ai me tau e tangata ma alu ia me tau e tangata le atua meu pena e fatusa le la au tupu tele
E o mai manu fila lei mau whanga iei. What's that? That's a false growth. That's professed Christianity, but not real one. Right? To tele tangata iwi. Whape nā lava. E o ai tangata to tele tangata le lotu. Wa tupu tele me tau wari suafa o Yesu. But it's a false growth. E o whanga iei mea le rio le rolangi, ma whainga le rio le rolangi, o tātou wawa iei nei yaso, le tupu tele, o toi whili ua ina mea, o whape nā ona whatanga mea, na whasae le atua. And it's growing. It's growing. Fa maltala tu spaia, va mai polo a Timoteo, o aso e ngatai. E tupu tele ai, whapotu potonga, e o ai tangatai, fia e whalongo le mea, na e whalongo iei. Ai leo se tupu tele o se whaapotu putonga o tangata e fia e whalongo i le atoa le upumonia le atua ma o onga whawai. Lili. People that flow to listen to what they want. And they follow the preachers that preach to them what they want to hear. That's a reality. Tupu tele. E tupu tele o tātou teimile, le sa sawa o onga se whapei lavo o le mea whawhewhete, tūtu tonu o whalau mata ma whewhete ai. Sau tala noa atu le teimi o tuanai, o le tuspa ia e le whengumi ai. A whao ngā e le atua se whailonga, o le whao ngā ngai tuspa ia ato. E le whao ngā o le mea leanga i lesi mea, ai mea le i lesi mea. No. Symbols are used with the same spiritual significance, meaning in the whole Bible. Ia ulama na ngai whaatai le mea. So le tala lea Yesu. Le la tau jeola. Oi o tangata o le atua. Ai iei teimi u tātou wa ngai. Iei tau tea ngai tele lava i mea ia. E whape nai ona whōringa mai ua tupu tele. Lea mi o leanga. Praise the Lord. Now, ole au tula le mele lau tala noa tui. O moli mau, ole alualu pea ole malo, e ui ina fōlinga mai, o lo o manu malo le ami o leanga. O te mi mua le wai whaalongo i se au tu umi. Ai le leila umi a e le manatua se isi meo le launga e manatua le urtala. O moli mau, o le alualu pea o le malo e mawhaianga whaangaka i ngā le urukala. The evidences of the advance of the kingdom. Ia, a e manga o ai whaangaka i ngā le, ia le lei. Ai ona o le iloa le lei o le capacity o kako mawhauwhau. O koe wha upo koe lava ma le merenga ia mala malama le lei. O le moli mau o le alualu pe o le malo. E ui. Whai whakasi e ui. Ina wholinga mai o lo o manu malo le ami o leanga. Al tusilen tato foi to wina tu sai male mamanu fa tu singa matei fa moli maulo ta oto ai ya la tato fa solo ama o fa ta tia tua moli maule nai fa haleluya o tato le lo ala man fau e o tuspa ile ngata o lo ta oto le to tono tu singa ia le oa ma le fina ngalo le atua ai o lava i le fatu langana o le tu singa ma le design of structure. There's a message there. Iei lo na winga iei o na whiaulo loto o le kako approaching au le kaeongi. Hallelujah. Na moli mua tu sila i lalo tu si mai tala noa oi ia langona mai tangata nei o tafa au e te moi. Ai tu si lalo tambe na au e te moi.
Ale ai se te fai lava o ia oe a foi o sione na tu si lalo sione o te moe. Moli mua o le fefe I loto tangata a mioleanga. I le wha masinonga o loo angai mai. Another long point. O le fefe I loto tangata mioleanga I le wha masinonga o loo angai mai. The fear in the hearts of the wicked will coming judgment. Hallelujah. Yeah. Umalona fola mai le ata le mata o se furutol. Le moni le. O solo mal me il tala le il makauki o herota. O tato fai tau ai la ia le tala le ma le tupai ngai mata tau cheilo ai le moni o le mele. A mata la le mata o pu se fulu ma le fa I le tala fai mai o na poia wala ngona I le tupo herota le tala ia Yesu. Kusia I lalo le fai upu muanga I lalo le manatu na ua watu. I fai upu tolo. O le ainga o sa erota, o le ainga e mawhaina wha matalaina wha pia, o le ainga e wha pau le wha leanganga. A e ami o manu I le olanga. E a mata le tusi le tau o le tamalo he rota le sili. Nga sintala titi a I te iloa I le mea lea o te kaulanga I le mea. Folinga mai e manu malo le ami o leanga. Ala e alu wala mea le atua. He rota le sili se fulu ngā mā. Te reo whamakala le kusupa ia e. Whamakala e tusitala. E peru. Ala se fulu ngā mā ngā. Toi titi a uman toi fasiote he rota. Le sili. Mao nā tali. O le whawhine la mai mutu oso ia he rota. Ia alu ele pelu he rota. He killed many of them. E o ai o Natali e rei po ia he rota o Natali e folinga mai e fo vale ia he rota fa o mati. He rota le na o ia na e ona le polo inga le taimi o le fana o mai o Yesu na e fasiotia uma pepe tama tono Jerusalem Peter Emma. Uma le rota le na o lo Natali le o he rota Antipa le il mata o po suma fa. Malaysia na talina o le Esalontina e le tina fantasima Antipa le lina o herota Filippo anga Filippo ngai ka ua inga el dato tus au herota na tau na herota tup herota Antipa na o la kari o herota sili o herota la tau o tuso nga ruenga na ia fama sino ina Petero mo ia fasiotia ia Jacopo o herota Agrippa na o le grandson na herota sili. O le rota lan fam sino Paulo en ta Jerusalem fa o tiele o Paulo o he rota Agrippa le lua o le atali o he rota Agrippa mua le winga le le tala el o le ainga o le mkwai makau ki o le ainga sa he rota la le lo foi atu le ainga e fa pau le fa lenga ai matua manu ai le olang ai o le tala la o me tu ese ainga le sa he rota ai mai se le o ai rota Agrippa. La tote fatinoa le tapu inga fai utai mai le taimi. Ai ala na la to faia. Ele o le faia ona o talitonu le fatu tuanga fai. A o le fainga manipulate tai tangata e peru ina ia fa pena ona fa malo si elo na power. Malana pull it. Does that rings a bell? Pea tangata umale la lang. Lau te whaunga ia whainga whare tāpua inga, e le ona tangata tāpua ai, a le wha malo singa o lato pule ma le power. Te use that. Lela,
O le whamatalanga e mātaio. E le o le whamatalanga le teimi na tupu ai le melea. Au whamatala e mātaio na tusi. Awa uma na tupu le melea. A le whamatalanga nai le mamanu lea. Tusai ma le galue ina o le malo lea tu. Wa whalongo la herota i le tala ia Yesu. O le upu nai e pelu o le. O lo mangai e le whasamoinga. Langona. Na whalongo mua mua e le langona. Au langona. Le tala inga Ioane Salamo. Wa lata mai le malo le tua. Wa tu foi le tafu e la au. O la au uma le fua mai fua le lei. I o le Salamo e teia malafo ina. I le afi. Wa langona. Le tala ia Yesu. Langona le tangata mi o le anga. Le ala fa maltala tuspaya. Na ona langona e rota. Ta mai loa Ioane e Mateo tatou. Le mea la wa tupu ia e rota. Olea, waku vale le loko he rota. Then Matthew tells us about the fear in the heart of Herod. Wala na tuatu vale. Le anga na te loa. Le amio le anga o lana amio. La ia I loa e le whetaui lana mea le whai malana pule malona o langa ma le tala le whai mai aisu ma le whamasinonga le ai whai mai. O tangata mi o le anga o le lalolangi le rei. They fear the judgment that is on its way. O tangata anga sala malama whai le mi o le anga wala tau whalongo le tala lei, whalongo le tala ia Yesu. They fear. They fear death. Fefe le oti. Lala lena, e o lai tangata ia ma, o fai whawhia fianga le olanga, lala foi lea sos tangata la whapena, e o la whawhia fia I le waina, o aso nei e o lai fuala au whasaina, it's a form of escape from the fear of death. E o la atua tuwale ina fuala rea. O le tau mai o le tangi tala Herod. Ai tala ia la ona. Oi ka fefe, oi o ane le nei. Lea wa toi tū mai na ia whaia. Na whamatala mai lei whai upu e tolu nai mātaio. Awa o Ioane na pue mai Herota I ama whapena o na whasiotia. The conscience sounds so loud. Wa leo tele le loto fuate eifo. Wa le mawhai whalongo loi le tala Yesu pangi loi le loto fuate eifo. You killed a man of God. Wa le mawhai le loto fuate eifo na. Leo le mu. And Herod couldn't face that. Whapena leo langa le tatu te nei. Samoa. E ola tangata lo whaia le amio le anga ma le anga sala. Ai fefe oki. Fefe e oti. E malo lava. E a ngai mai lo e fefe le oti. Ai sea. Le mawhai le leo le loto fuate eifo. O loo a ngai mai le whamasinonga. Your sins will find you out. And judgment day is come. You're going to face the gun. So let the winga le tala. Le winga le tala. The gospel is still working. Olo alu pe lava le malo le tala le malo le atua. E o la me le foringa mai o amio le anga tangata. Ai olo amio le anga ma le fefe. Ilo mo le atua ma le fefe le asoe. O mai ei le oti. E tai pila ma foi lea o tatou. E whaia se mese se. E kui ai le loto fuati eifo. One day you will be found out.
E le ai se mea lilo e nā tia pea. E au mai mea mai le pōuri uli I le malama. Mary, this is an encouragement o tātou le winga o tala Yesu e wholinga mai o. Ma lo titania. Wholinga mai o lo tupu atili la mioleanga mea umana. Be encouraged. Be encouraged oil tangata le tua. The gospel is still advancing. They try to cover it up. La tau mo fai tangata e whawhitia, tau mo fai enjoy leo langa, tau mo fai sue atu le mei, kele le mei lea, ma ola whapea, ma ola fia, ai to toa nu tua atu o ia mea. O Ioane lea, fe, ua koe ola mai, se tia. Mele be encouraged. E o foi la le mele vevesi e ele tatu watu no. Ma mewa mo tangata mafau e pe oi, fai ka mo ka mafau pe oi. E te amene uma le tala le ua ese le me ua iai ka hova. Ua ese. Ua I ese le me ua iai ka hova. O le ale fea ua moli mo ia tātou mea. E ono wha vai ai oi le tangata o le atua e tangalue. E ono wha vai ai oi le tangata e whai pēr le whirangalo le atua. No lau manatu sole e le iloa lipo. E mau kaimia ria e whai a korega mea. The kingdom is still advancing in the hearts of the wicked, even if you don't see it. Longa lue pēr. Hallelujah. Lua. O le moli ma o le ita o le tangata mi o le anga I le upumoni. The evidence of the hatred of the wicked, of the voice of truth. Hallelujah. O le moli mauna tu singa mai ngole tala le na I le mafua anga le fasio tingo. Ioane. Ai le ngata pe o he rota le ai fa pito mai lum. A o he rotia langa foi ulia mai le mea. Lala mele tupui e lei kwa ingo ai yoange de wako yoange he rota e sai lumma le tu le mele na ele o ka ulfa punga e sai lumma le tu ai fa fo mela for sangare. He practiced Judaism from time to time, not because he believed, but it was for his own agenda to gain more power from the people and support. O herotia o herotia o le niso herotia Filippo. O le granddaughter herota le sili. Po me fa ainga fa kupu I kolo kwa le siloi. E no fola ia herotia ma o kala ia le fa matala I Josephus lau tu stala e pelu lau fa longo mai. E no fola ia herota Filippo ma herotia. O lai fai le ko alu o le rile o herota Antipa. Ma laku le o herota Antipa le si aso eva ia herota Filippo malona ai. Ai umai wa banga o ngofo ma herotia. Yo vai mea lola. Ia o mai ele herota Antipa ma herotia.
Ola ubi story fa makala e. O ngole mea. Lela e mea. Saulo yon. Fai atu loia he rota le fai mele talai. Sa. La mio le anga le mele na. E le ngato ole. Yeah. La le kidding kala mele ka se fu ma fo mele. But the point is was how you on fai atu. What you're doing is wrong. It's a sin. Le mele. E lei fia fa longo yei pe rota le mele. Why? Lenga mo le tangata e ola lenga sala hates truth. People who live in wickedness hate truth. Ole ale men fai. Ona wa motua ino wa le fia fa longo le kala yu angele e uia e lole leia e rota o le kangaka o le kua perfecta le ola na fefe mana e fasioti no I don't want to hear this. Ola men fai they shut down the voice of truth. This is the hatred. O le ita leo tangata. Anga sala. Tangata miole anga. Ai whaonga mai le story le. Kau ke ai le reality o le mea. All people live in darkness of sin hates light. O tangata umala vai ola le pouli uli o le anga sala. E ino e ili tata. Ili susulu mai o le malamala. Lela ili tata ile malmalamba le upumoni o le mele fai kill the messenger. So fasioti folinga maiwa ma lo le amioleanga ale luluunga le I o le luluunga ma fua mai o le tala ya Yesu. You see the point? Folinga maiwa ma lo ale luluunga le alu they kill. Now, just as side note to my kako belia. Now there's a point here. Morfa malo singo tato. Fe awe yo ane ele na ole alofa ole atua. Ai ole ino ole atua le angsala. John did not just preach love. He also renounced sin. Hallelujah. Fola Ioane le tala le lei atoa. E lei kipia e se Ioane fe au le anga sala. Langa fe ita I tangata. Na ave Ioane the whole counsel of the word. Alofa marang sala. Faola le atua paia le atua. Pia ni Yesu. O le fe au le atua ke nese tau le fainga momoli atoa. Fai la unga le tala le lei. The gospel of the kingdom is the full counsel of the word from Genesis down to Revelation. Today, we choose and pick what people want to hear. Ua sa tia le mori mau falumai o le famalo se tato uma. Because ole lui tau le tato. Nanga u tato wa atu pe foringa wa malo le amio le anga. So le ale lui tau. Ole au tato te fia se me fika I ngaka. Au te lau ngani lau ngai feita I matinga I tangata.
Ato e fia fai ni lau ngai tau lenga sala. Se leo ka kou whikau ia nga lau ngai whikau i mai ngai leo le loku. The full counsel of the word of God. Full counsel. Yes, e lofa le ri, but he's also a judge. Na oisi te mi o whalongolongo i launga. Oisi vaenga. Se langa o lea tua o whenga inga tuai o lea tua whasala. O lea tua whenga fo o lea tua o lea lofa. Wow. E leanga tala Paulo, e lei fai mai a Yesu, e lei fai mai a Yesu, ia mea o leanga sala o le faso toma, e lei fai mai a Yesu, ma o Paulo le fai mai ai, mea lea, te le fi whalongo i tala Paulo, fi whalongo i kala Yesu. You hear that, body of Christ? You hear that? I had a conversation with one of the five. Nga whaile matalo nga five au la ule ka ua five au mare kalesia yan five au. Na matala no ai fam tala mare five au na la nga fai tangata. Ai na fai tangata. Ia e moi lava, maka au fa pea e moi lava o tala ia Paulo. Ai le sa ako ko foi kala Paulo. Whoa. Whoa. We just followed the rates saying in the Bible. The rates, the rate sayings of Jesus in the Bible. Le lopo le tasi le mafuanga o lo tatou le faasanga ini toftofom. Because we want to play cool. We want to play cool. But John preached the full counsel. Herod, that's evil. That's evil. That's evil. That's wickedness. Wow. You know what you mean? Conviction there fai fai leo kelele fai yaku male alasisi. Mai kene se tau falinga of yonga uma Yesu. Leo kele mai amenen ka ko fale. Mai kene se kaul falinga of yonga uma Yesu. Oh Jesus. Well, Pastor Yesu ko afanga umai. Read the Bible. In the beginning, Elohim, plural, created heavens and earth. And when God speaks to great man, let us create man. And John says, in the beginning was the Word, and the Word was God. Le tua le upu, le se mena faya, e le faya le mua, fetaringa umalama, o au le mua mua, ma le muli muli, fetaringa Yesu. Lala leo le tala lau fariseo ma lau ma le nufa mai e Yesu fa fega fa mai gai e ke lo me yema a plamo o le mo ke le fa fa ngau mai Yesu a o le yol mai Abraham I am. So go side lo le ka kola o a fai o tau le ino tanga tale o because we are compromising the whole counsel of the word. Truth. The wicked hates truth. Au leo tau palasia tu tato ile alamea. Au ole fia nga mesa ve uai filemu. That's a hate speech. You know, ngisi kaimi kiko kelis. Nisi taimi ka ke faalongo longo I kala ka kasole. Ai ale me ko mule o mo ka ka wala awale lo po fele ku fai. You just amazed. We ka fefe. Amazed. Vai ele fa finga le foi la o kala I me ye ka o so. Ko kongole. Le ka ngo si mare. Berkala wanga o fesili ai se nate ile fa finge fa masingo au a judge. What is a woman? I don't know. Really? I don't know. You're talking about people of Hawaii.
Aureng mafau. And that sweep will let wall my ton will lot to and what happened now. The message are now changing. Remember the cool five, lenga five fikiri. The cool lenga five, mole. Take over the amile. Le umya walo fiki kay mi lenga five ngola wa onga. Screen and army la unga five five. E kosi le la unga five five. Ma amelo le manuscript. E vai pe ia se kala o fi ai ke le se upo five mai ai e le anga le me le five. They screened it. Yang apa awal okey lah ungal lok mekis palangi, kay mi mele. I didn't compromise the truth. Did. Ang umar awal wala sanga ay ko request pe fay ko sa ulisya sa. It's a challenge mo kako. So the time of wicked people hate truth. I'm going to say something challenging. Kilo keriso makako. Mafua angalea. So se fai polo kiki la fai mai elea yale loku I polo kiki. His living wickedness. Any politician that says the church has no business to do with the government lives in wickedness. Why? Because wicked people hate the messenger of truth. Then read Matthew 14. Herod was a government leader. All and the prophet came along. Hallelujah. Because the kingdom message is still working. Mad. Sad. They grow mad. But if we keep preaching, then he will glad. So, kay mila irikaka o kangaka leo pole kuwa awal fa vai tato orkesiano tuilu alaulim laulu mae fa awal finagalo le tua from madness to gladness. But that's an evidence for lingamai. But the kingdom is still advanced. They hate truth because Jesus. Hallelujah. Call. Evidence 3. O le moli mau e ua suia o lato o langa. O teimi folinga mai e o alualu ale mi o leanga, there's people that still act because their lives has been changed. Because Fai wa sumalua ona ane leo so Ioane ma ameletino Ioane matanu. Ia te fai tau atu ai foi le story e pe whapea e rea ia se mea o mai ai. Read between the lines. O teimi ia e alo o mai tangata ona ne ia whaina le ola. O teimi e le to ieise se toi whai atu o au ma ke kufa kasi mai o ange i le mere.
Wa kipi le ulo yangi. Ai oi. Whainga le whawhinge a miuleanga. Muli lulua. Manga awai foi uli aku skoi inga he roka. Loka. Le ulo yangi. Fa siva koi malanga kama kinge I siva fa ko singa. Fa vale valea mai ei maheruka. Kipi ro yang. The air, the atmosphere was threatened. Wale saunga le mule atmosphere ole mea. Wa malole ingo herotia I opumon. Killed the man of God. Ka kia le kingo. O ai fiel wa koe mai le kingo wa. Le saunga le mule atmosphere. And yet te whamatala tuspa ia nei whaupunga I ngā ai o aku a soyo ange. A mai kingo. Ka koe mai. A aku a whioki ai. Whioki. Lango le tua Israelu. O se whainga le amana ia. Se tino se iu tei e tatia I lungo le ele le kangua. So it's a way of respect. It's a way of honoring the man. They risked their life to go and bring the body. Ile ko inga atmosphere. Fai te tangata. Oi olea, e ko ke o mai e ko ke e ko ke fa ala mai fo ia ma ka kipi ma ulu mala ringa. Just read. But they stood with the man of God. Leila for ear mau. We are part of him. Oh, saints of God. Le te miulo tatu e folinga mai e wa ma lo le miuleanga. This is the most powerful witness. No le ma fire si o mianga. Fai tete nga tā whapea, ona tā ofi le tangata, wa suia e le tua lona o langa. E alo uma tangata le ei ale tangata ua whamana ina e le tua le. That's the life of the cross. I'm not going to deny my Lord. Te le whawhitia le li. Well, stand. Loyal. Somewhere, I te mire ia tunu o lo sawaina I keusiano, ele ma whai ona rato whawhitia, whiu e sawaina, but the changed life still witness. Alai, le tioa a whai upu o Samoa, yaso ia o le ngatai whale, whato ai loa le tau tei mata pala pala, I le tau so. Whango ngota umatangata I le tai papa ue sou lo le mea, whato ai loa I nā le tau tai mata pala pala. O le mole mauleo a soia. This is the story. It's not just a story. It's a message. It's a revelation. Tātou e. Popolo ka mamalau kenge o ka whakawha mai whai ei o oe lea. Come on. Whai o oe lea. Ui ana whasiotia Ioane. Ai lei whasiotia lo loto mau lo lato tai. They killed John, but they couldn't kill the loyalty of his disciples to him. Love that. Hallelujah. Fai leis tangata. Tu sape e se le pati e te pa lota iei. E le fati nei ai lo loto mau lofa ia oe. Come
come on, come on, come on, come on, come on. Toi fai sei sangat, fai sei sangat. Many things in lives deny our loyalty to the Lord. You become one of this, but you deny your loyalty to the Lord. But this is the witness. O le taimi le leve vesi ai Samoa. O ie e loai le moli mau o le tangata suia e le li le olanga. Suia le loto, suia le mafau-fau, o i, e kai mi whapea. E umar kako loko nga whai akule la ukala le mele la whai kai au. Awis popo mo Yesu. Ele se tala mane ai. O teimi nei te ngata o le atua I whafo I mea le sawa ina I te ngata. Wa tū lai mai te ngata o le atua e unoa ma le whewhewhe. If we have to die, we'll die together. Wha. Moli maulona wha. Umi e o mangaku. O le moli mau o le whaawau pe lava, o le ngā luenga, o le alofa, muti, vale, o le ali. Le la koe luaku e kusi malalo. O le moli mau o le whaawau wina pe lava, o le ngā luenga, o le alofa, muti, vale, o le ali. E le I umanga lupengi, le lako e laku, o lo whaawau pe lava, le ngā luenga, o le alofa, muti, vale, o le ali. O mako ia ngā o le me fo, la fo le ngol me fo le 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑𝚝 ya suya. Ia ngā fai upu, umi e kasi ala, lua upu fai, whaawau, alofa muti vale. Ia ngai laku lore le fale, ia wha popolo ia I maisi mera ngā. Praise the Lord. Pa masange nga langa le umang kusila o mea ke o koe luaku mala o kala. Ele o ilo ko se sipo wa pola vale a se koe kope mai ange le umang kusila me le foi mai. All right. Sulma tolu foi upu. Wa fa fo fonga ya Yesu ile melea. La mioleanga male ino male otio Ioane fa longo ye le ngai fa finge hero kia ma o ngai king kiki le ma fau ma fa longo ye Yesu le tala ai fa mai Mateo wa fa fo fonga ya Yesu ona maliu e se ai le ia o ia ile me ile va ile me tu fua ona o ia Why? La me ua fa se tua ngalu ai Yesu le me tu fua ina ua fa longo le. Well, we can speculate on the reason why. But there's an example. Listen to it. How the Lord handled the news. Our example, ole awala na whawhita ia ele li le tala. Ole ale example, he withdrew. Le iei se tala na whaia, seisi whao punga, toe awha mai Mateo. Aina tua iai le Yesu, le me leisanga mea nga whaia iai.
Ai au mai ele whaoao ia te tātou. Tei me tutupu ai me whapea. It's an example. Another example. Do not react. But retreat. But listen to the Lord. I think so. Why? Because ole mela le fa matala mai answer that question. Elei fa setua ngalula le li me tufua ona watinga. Pe ona waita. But Matthew is giving us an example. Na ia whaau pe le ngā luenga o le lofa muti vale o le atu. Ua whasetua ngalu a ua muli atu le motu o tangata. Just think about it. O ko wainga. Ko ke vai mau re kau folo aku mea herutia ai ko kum mai. O se yes. No. Wa muli atu le motu o tangata. Wa sila mai. Fai mai lo leo mātai na muti vale ai leo lona lofa I tangata. John was killed. Wickedness seems to be victorious. But the works of mercy goes on. Ai ngā lue lama le atua whai mai lai awe, wo mai tangata to tele ia whamatala mai lo le tala I whawhanganga o tangata na. Ia nāla ule tala. But what's the point of the whole thing? Mō kākou, o le whawhangaina Iesu o le moto tangata. I whalao 5, mai 2 mai le whale o whehi. O mana nai wha mai mātei o mea aina to toe na fue ato, sfurulua, why 12 baskets? Ai alulangi, ai fia sua sau kuspa ia whaikau ngi makai au mai kangole whaikau le mare koe valu. Koe whamakala lea ya story there. Why? Here's the message. E whaau, e ui na whauriga mai ua. Ma lo lea mioleanga. Au tātou tangata o lea tua. O le whaau pēa. O le ngā luenga o lea lofa muti vale. E lava matotoe Iesu. Mō mana onga o tangata uma. Ana nafi nei matai au. Jesus is sufficient. Wa ai le motu tangata. Toe fua me toe ngai whamai tos furumane lua. What's the message? Lava matutoa Iesu mo le mahenga lea. Lava matutoa Iesu mo I tuainga uma o Israelu. Ai mamoli mai ei a tātou. Ma tātou whaitau ai. Jesus is enough. Sufficient. O saule lo tātou ali e whamai oane. I am the bread of life. So se tasefia ai. So se fia tasefia inu. And He's still sufficient. O tu mai a te oe maue tu wha le whalawa lea. E wholinga mai wa manu malo lea mio leanga. Kerusiano, rise, be encouraged. E lava matotoa Iesu o le tali leo manaonga o Samoa, o le tali leo manaonga o tangata, but He needs a hands to distribute it. Needs a heart to carry it. Too far. It's Jesus. Whatever bisi. Mo mia ni 5 mani loto e. Too far. Le areto lava matoi. Lava matoi e su mo lo ainga malo whanau.
It's not a religion. It's Jesus. Falling mai o sa South Africa mi leanga. Longa lue pe leanga ngole tu. Le lui tau le tatou. Nga luenga le falawa ma le areto ma le waina. It's the ministry of the bread, the wine. In the midst of wickedness that seems strife, but mercy ministry still goes. Fa wau pele anga le lei o le atua, le ngaluenga le anga le lei o le atua, ma le tufa o falawa, ye o fia ai leo ma fai ona maua. Ye lo mo mir so soani, the body of Christ is still continuing the ministry of mercy. The neighborhood ministry. Fe au o le tua oi o mo mir so soani. Ngaluenga ngakako. Anto awole la fo ia le ngaluenga le tufa o falawa o no mea le tau te fa sanga yai. Don't. Don't act out of reactions because of marriage tupu. Be at peace. Be at peace you tato loto. Falongo ile tua po le ale fa nga ino o e mana o le tua fa nga ina ile fa wa wino le ngalu wenga o le lofa muti pale o le tua. Let me conclude. Where do you stand in the light of these four evidences? Kakofali. O yeise mafua anga o e ola fefe e leoti. Is there a reason that you live in fear for death? Jesus is sufficient. Are you compromising or are you standing tall? Repent. God hates sin. So where do you stand? Yo to fail in today. Bafamantunga. Yajao. Yolo le satolo. Fasino ile na maliu lungo le satolo. Folinga malo le amioleanga yo tato wolanga mate. In fact, e fati teleina le polioni. But don't be discouraged. Tato fale awal fa vai vai le talo. Awal fa vai vai le finau. Awal fa vai vai le tuli vai le tua. Awal fa vai vai le moli mau. Awal fa vai vai le fa no o e fai me fai ngalu mo fa au wina. O le ngalu ngo le lofa muti vale. Mai le taimi tua le tua ya che o le opportunity to use your hands. Fa ngai o limba mo vai mo loto ma se meo ya che oe fangole areto. The bread of life helps somebody. Oh
nofo mafo fau le tua e tatangi lau telefoni mai fafu. Hello. Ta alofa pasa o le leo le fafine le sta mai fafine. Le fafine matua. Ia te fia tala noa ia Livigisitone sau noa. O wala ua tua mo mia lau soani. Se e te talo mai mo au mo le mawhitianga lo wahinga. O i lo igo, tau mai le igo, lau le tau ua tua la mau le alu le mele mini. Fe te lotu le alau lotu, te lotu aso fitu. Tau mai le ingo lau fai fe au, tau mai le ingo lau fai fe au. Amatala mai le ale mele te mo mia aisi te talo. Te puni lau telefoni. Tua o mea le fai. And I prayed. Pray for this woman. From time to time, even a simple prayer, even if it a short time to do something, even if it's so on you to find out fire, God is gonna say, work out my mercy for this one. Give what you have. Stop what you're doing and pray. Tula wala of Soswani. Stop what you're doing. Go do something for this person. When wickedness seems triumphant, the kingdom of God is still advancing to encourage all of us. Where do you stand? Well, enjoy. I'm a jumala. Ua tele le lofa. Kau il kōri ngā maleo kengi. Tuhai, uri dana. Alofa Shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him.
It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Ia fa talofa atu le fiafi ngo su ala ulu le fo matamua sa longa i fo e fanga i ampalauri ia ile te sanga e tasi le lua afe su fitu ma le lua afe su valu ia sa ia isa no malanga tua i 𝚟𝚒𝚍𝚎 Samoa na tunu pele o te whaftaile atua o nawa no le lei ia tonu fo lo ia te oese la ngona fa pena na e fia alu pa ia po no le atua ia ele se taimi po e talo fo ile atua mo se taimi ia le mi le lea lo afe lo lima lo fa pena na ia fa moe le tatu malanga ia fa te fia malanga mai lo ainga ia se noa o te fia ia se la ngona sa ruitawina ilo tangata ino tu mo va ai le mongo olive ia lo ia pe fetanga le tua le malile fio fa lua mai o Yesu Kristo ile la lorangi nei mai o le a fio mai o ia ma tu vai on ao le mongo olive e fa fia ngai ma le malu fo ile Samoa a e fia i loa tiri nei lava a mea matango fia na faia le tua na tupu mai o le atupu foi ia lo no le leile tato te malanga tu ai ia 𝚟𝚒𝚘𝚢 awale ingalo ia te oe whamnianga le tua ia o lo ta tia i o 𝚟𝚑𝚘𝚎 ia o ta ua la valo ia i fuafuanga whafsotai purenga le tato Global Kingdom TV ia mapuki e loso o vanoa awale ingalo o se fianga telefo ilo nei tangata o na ele tasi se site o lo whapena o na tala no matus pa ia o tausanga umalawa e aloi malanga lo failoa mai ai le au la to le fa pena archaeologist o le maua le vaenga ma le vaenga o le men la fia ile nganga ma mi sia i no pa ia Samoa ta pena le lo afe lo lima o ina te lo polo to e tul maunga olive ia e fio mai lo mai Yesu to sanga ia funia le tua fa ma ia fo fuanga ma plan mai le nei taimi se o atu le fa moe ona o Yesu. God bless you. Five time. Hello, 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑𝚝, Pulabinaka, and Shalom. My name is 𝗵𝗚𝗚𝗏𝗚𝗠𝗏𝗏, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, salam 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑𝚝 wa pa anga to Global TV so se to le lang ia ole o sia Paulo Poutoa futi pali ile le ngoa ia ole lua fesulfa na o malanga 𝚟𝚒𝚘𝚢 ia e se tau so o le atua ia o se mesa famani na ia ole te la mea le lei uma ai o se o le mango fua ingale na tatalo ai Yesu Kristo ai tu mai ia dia ma mo se desi tu ngango la ngonga ai se va ngango la ngonga ile nganga pa yo le tu ia e awalo fa singo manga fo ima ile o mai male fa ngai ngele tu nganga luenga ai o e lo sila mai mo mai tu la ia o te le sa un le simalanga le tato Global TV ta sang fo ia fio mai tala mai au ta o e lo so te o le tu fa o lo talo le tu ai mana ia fo o te soli foi au le tua sa femalanga i lungu ia te tekto ne mau finish fa mondang ia fia mai tala mai au fa fo Yesu Kristo. Amen. 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑𝚝 and Shalom. My name is 𝚗𝚑𝚙𝚢𝚅 and I led the Solomon Delegates for Israel 2022 and 2023
and both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and do join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the city where the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say, going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during His time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Yeah. 𝚘𝚙𝚙𝚢𝚛𝚒𝚑𝚝 Lemalu Samoa ia o lo'u ingoa o Ioelu maninoa i le tausaga e lua afe sefuluvalu ia o le tausaga lea na tatala ia le ali'i se avanoa o te malaga atua i Israelu ia o se na fa'atupuina lava le fiafia ma le oli'oli ona talitonu ese fole faitau le afia o ngā le atua. Ia ese fole vainga ina uahalu ma vaai matulau ele. Ia tele lava ni lui tau na o mai. Ia ai pei lava o le na o vaai ai le vaitafe o Yoritana. Ia o le vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia o lea sa faatino ai la mātou baptisonga. Tō tele i mātou 5 fa i mātou sa whai en mātou baptisonga i sunga foi whawhengainga pe ona mātou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa whai foi le viinga, ma whai pesenga, ma whai le tautalonga. Ia ona o le anganga whaafitai i le atua, le iawa noa tatala mai e le atua. Ia a whai o iaise mo i mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia. Ia lo wawa noa le leilea, lea ua saunia le Global Kingdom TV, ia le awa noa, ia e whai malanga atuai, o no le suafo Yesu. Amen. Talofa lava, o lo wingoa o e seta wa apsuanga whaumui. Whaftai le atua mo le nei awa noa ua o maua e mawhai ai o na o whaasoa atu i atu oi. Pe a whai o ia te oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le nei a fiafio te fia whaasoa ia te oe. O se filifilinga tonu, ma le ami o tonu. I lo wo o atu iai, o le a e iloa ai pei o na o wo o iai, e te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i fo ai lo uloto, le i tioa a moli mau le a fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Va ai le manuia i so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo talia Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fiasia, e maua lo wa noa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe,
pe a fai e te fia malanga i le nei malanga o loo tāpena nei ia ona o le suafo Iesu amene ma amene